कुराहरु भइरहेको छ By the way, I have a prophecy for Cameroon. अनि मसँग क्यामेरुनको लागि पनि अगमबानी छ We need to pray. The month of August is going to shift politically for Cameroon. हामी अगस्तको महिना चाहिँ From August to November, these months are going to be political shift in Cameroon. अनि अगस्तदेखि सेप्टेम्बर Yeah, November. August to November. अगस्तदेखि नोभेम्बरसम्म चाहिँ यो क्यामेरुनको सरकारमा विभिन्न कुराहरु हुनेछ भिन्न कुराहरु It's going to be strong political shifts in Cameroon. अनि मजबुत खाले बदलावहरु आउँदैछ सरकारमा And the next thing that will happen is we need to pray for Yaoundé. I keep saying the capital city of Cameroon. I'm seeing fire in different places. अनि क्यामेरुनमा याउन्डे भन्ने शहरको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्छ विभिन्न ठाउँमा आगोहरु लाग्नेछ And the fire disasters affecting buildings, some hospitals. अनि ती आगोले चाहिँ धेरै बिल्डिङहरु र हस्पिटलहरुलाई पनि जलाइरहेको थियो And this thing will be planned. It's a plan. अनि यी कुराहरु चाहिँ योजना गरेर भएको A planned thing. It's going to happen. अनि यो चाहिँ मानिसहरूले योजना गरेको यो हुनेछ So we need to pray. तर हामी प्रार्थना गर्नु पर्दछ And I saw the future of Cameroon. अनि मैले क्यामेरुनको भविष्य देखिरहेको थिएँ I saw intense heat coming to Cameroon. अनि मैले ठुलो धेरै गर्मी आएको देखिरहेको थिएँ This year 2020, this dry season, they should be careful. The dry season starts from which month in Cameroon? October. Okay, they should be careful. अनि क्यामेरुन चाहिँ अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म ध्यानपूर्वक हुनुपर्छ I saw intense heat in Cameroon, किनकि मैले धेरै गर्मी आएको देखिरहेको थिएँ especially in the far north region of Cameroon, the And northern regions. अझै पूर्वतिर And this intense heat was making people to collapse and to bleed. अनि यो गर्मीले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ बेहोस पारिरहेको थियो अनि रगत पनि बगिरहेको थियो I spoke about the intense heat that happened in Europe. You see what happened. It killed many people. अनि जसै मैले गर्मीको बारेमा युरोपको बारेमा मैले अगमबानी बोलेको थिएँ तपाईहरुले देख्नुभयो होला धेरैजना मरे Now the intense heat is going to Africa now. अनि त्यो गर्मी चाहिँ फेरि अफ्रिकामा आउँदैछ And it's going to go to Asia in 2027. अनि फेरि एसियातिर जानेछ 2027 मा Asia, you thought you were out of it, huh? एसियालाई लागेको थियो तपाईहरु बाहिर हुनुहुन्छ भनेर 2027, I'm seeing countries in Asia that will have drought. अनि 2027 मा चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ सुक्खामा मरुभूमि चाहिँ भएको Places that were filled with water will just dry up. अनि पानी भएको ठाउँ पनि सुकेको And then there's another thing that I saw about Cameroon. अनि म अर्को कुरा देखेको थिएँ क्यामेरुनको बारेमा The next thing that I saw about Cameroon, like I said, I saw the fire still in the northern, affecting especially the northern regions. अनि मैले यो आगोहरूले चाहिँ The heat. यो तातोले चाहिँ पूर्वतिर मैले धेरै सारो पारेको देखिरहेको थिएँ Hallelujah. And then I saw, अनि मैले देखेँ I saw somehow I'm seeing the chair of the prime minister empty in Cameroon. अनि मैले प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिंहासन चाहिँ त्यो चेयर चाहिँ मैले खाली देखिरहेको छु There's a sad news coming to him in the near future. अनि एउटा दुःखलाग्दो कुराहरू उले सुन्नेछन् I'm not saying he's a bad minister. I don't know him that much. मैले नराम्रो प्रधानमन्त्री भनेको हैन मलाई उलाई धेरै चिन्दिन But that prime minister need to pray. There's a plan against them. तर त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ किनकि केही योजना छ उहाँको खिलाफ Yeah, somehow I saw a new PM, a new prime minister. अनि मैले चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री देखिरहेको थिएँ Hallelujah. Today is what? What date is it today? Today is 26th of July 2026. आज जुलाई 26 2026 That is what I saw. अनि मैले त्यो देखिरहेको थिएँ And then there is another thing I saw about Cameroon. अनि क्यामेरुनको बारेमा मैले अर्को कुरा देखेको थिएँ Like I said, there will be a state funeral. I said it since January. अनि मैले भनिरहेको थिएँ के भन्छ त्यो राज्यभरि एउटा मृत्यु चाहिँ उयो हुनेछ A big news of a great politician gone. अनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो सरकारको कोही मानिस चाहिँ उहाँ बित्नु भएको I'm just saying this to confirm what I already spoke in January. अनि मैले जुन कुरा जनवरीमा मैले बोलेको थिएँ फेरि त्यही कुराहरू दोहोऱ्याएको God is shifting the political system of Cameroon. अनि परमेश्वरले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ बदलिराख्नु भएको छ I told you guys that when you guys see a sign in Cameroon, you will know that the new Cameroon began. अनि जब तपाईले के चिन्ह देख्नुहुनेछ क्यामेरुनमा नयाँ ऋतु सुरु भएको छ But someone saw that video and they were saying, "Oh, Mother Mary." It has nothing to do with Mother Mary. अनि कसैले त्यो भिडियो देखेछन् अनि मदर मेरीको बारेमा भनिरहेको थिए
I prophesied it the next week it happened. It has nothing to do with Mother Mary. मैले भने अनि अर्को हप्ता नै त्यो चिन्ह देखियो तर त्यो मदर मेरीको बारेमा It होइन is the new Cameroon. तर यो चाहिँ एउटा नयाँ क्यामरुन भएको Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So there will be a lot of announcement, political announcement that will be made, especially starting from the month of August. त्यही भएर सरकारमा चाहिँ नयाँ नयाँ घोषणाहरू हुनेछ Just stay close to your news in August if you are in Cameroon. तपाईँहरू चाहिँ सिर्फ आफ्नो पत्रिकाहरूमा क्यामरुनमा हुनुहुन्छ भने पत्रिकाहरू हेरिराख्नुहोस् Hallelujah. समाचार हेरिराख्नुहोस् And then I saw again in Cameroon अनि मैले क्यामरुनमा फेरि देखेँ the rise of a strange disease. एउटा नयाँ महामारी निस्केको हो It's spiritual. महामारी होइन नयाँ बिराम निस्केको It's spiritual. यो आत्मिक हो Cameroon is blessed today to receive a prophecy too in translation of Nepali language. क्यामरुन धेरै आशिषित भएको छ नेपाली भाषामा पनि अगमनी पाउनु The disease is coming. अनि यो बिराम चाहिँ आइरहेको छ So we have to, you're saying which part is it gonna come? It's gonna come from the east. अनि तपाईँले भनिराख्नु भएको होला कुन भागबाट आउनेछ Which region is in the east? इस्टपट्टिबाट Which are the आउनेछ regions? Betwa. Like Eboloa, okay. From those places, यो बेचुवा It's इबोला gonna start भन्ने from ठाउँबाट there. त्यहाँबाट सुरु हुनेछ moving to this other side. अनि अनि अझै जानेछ त्यता If you are from Cameroon and you are hearing this, you need to pray very, 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 very well. अनि तपाईँ क्यामरुनमा हुनुहुन्छ भने धेरै प्रार्थना गर्नुहोस् Hallelujah. Amen. I didn't plan to give in this prophecies here right now, but अनि I मैले have to. अगमबानी दिने मैले योजना नि गरेको थिइनँ तर मैले दिनै पर्दछ So prepare for these days. Pray. It's a disease. It's a type of disease coming, but it's spiritual. त्यहाँ प्रार्थना गर्नुहोस् किनकि यो एउटा बिराम आइरहेको छ तर यो चाहिँ आत्मिक बिराम हो It's gonna affect people with their eyes, their health problem. It's gonna be a strong disease that people are gonna start talking about it. People are gonna be saying new disease, new disease. अनि उहाँहरूको आँखालाई समस्या दिनेछ उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई समस्या हुनेछ अनि धेरैजनाले भनेछ यो नयाँ बिराम भनेर Hallelujah. Praise the name of the Lord. परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस् Praise the name of the Lord. प्रभुको नाउँको महिमा भएको होस् Praise the name of the Lord. प्रभुको नाउँको महिमा भएको होस् I saw an angel मैले एउटा स्वर्गदूतलाई देखेँ over the presidency of Cameroon. मैले क्यामरुनको प्रधानमन्त्रीको माथि And I saw the angel with a long trumpet. अनि मैले एउटा लामो तुरहीको साथ देखेँ And in this vision that I saw the angel blew the trumpet. अनि यो दर्शनमा चाहिँ मैले त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो तुरही बजाएको फुकेको देखेँ And the only word the angel said, it is time. अनि एउटा शब्द स्वर्गदूतले भने समय भयो Interpret it the way you think. तपाईँले जुन रूपमा बुझ्नुहुनेछ बुझ्नुहोस् Hallelujah. उल्था गर्नुहुनेछ It is time. यो समय हो That's specifically for the nation of Cameroon. अनि त्यो चाहिँ क्यामरुनको लागि हो Hallelujah. Hallelujah. Clap for Jesus. यीशुको लागि ताली बजाउनुहोस् Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. प्रभुको नाउँलाई महिमा भएको होस्। So that is it for the nation of अनि Cameroon. क्यामरुनको लागि यति नै छ That is it for the nation of Cameroon. Concerning the nation of Algeria, it's a country in Africa. अनि अल्जेरिया भन्ने अर्को राज्य छ Algeria. I saw God begin to speak to many people in dreams and visions and sending them to Algeria. अनि मैले देखिरहेको थिएँ धेरैजना मानिसहरूलाई परमेश्वरले सपना या दर्शनमा बोल्नु भएको अनि अल्जेरियामा पठाउनु भएको Preach the gospel, but Algeria will experience a strange type of drought. सुसमाचार बाँड्नको लागि तर अल्जेरियाले चाहिँ एउटा सुक्खा समयमा जानेछ Especially in 2027. 2027मा Drought in Algeria. धेरै सुक्खा समय आउनेछ It is a Muslim country. त्यो चाहिँ एउटा मुस्लिमको राज्य But I saw Algeria experiencing a lot of drought. तर मैले चाहिँ धेरै अल्जेरियामा चाहिँ धेरै सुक्खा समय भएको देखिरहेको And थिएँ fire like never before. अनि आगो पहिले कहिले नभएको चाहिँ Hallelujah. And God was saying that He is going to redeem. He has His few people in Algeria He will redeem. अनि उहाँले भनिराख्नु भएको थियो परमेश्वरले भनिराख्नु भएको थियो अल्जेरियामा चाहिँ कोही व्यक्तिहरू हुन्छ परमेश्वरको जसलाई चाहिँ परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुनेछ Hallelujah. Praise God. I saw some earthquakes in Africa. अनि अफ्रिकामा मैले केही भूकम्पहरू आएको And I'm देखिरहेको going to name those countries. थिएँ अनि म त्यो राज्यहरूको नाम भन्नेछु
I saw earthquake in Ethiopia. मैले इथियोपियामा देखिरहेको थिएँ, I saw earthquake in Kenya. मैले केन्यामा देखेँ, I saw earthquake in Tanzania. अनि मैले तान्जानियामा पनि देखेँ, I saw earthquake in अनि Cameroon. मैले क्यामेरुनमा पनि देखेँ, I saw earthquake in मैले Nigeria. नाइजेरियामा पनि देखेँ, I saw earthquake in मैले Liberia. लाइब्रेरीमा पनि देखेँ, And then I saw earthquake in Morocco. अनि मैले मोरक्कोमा पनि भूकम्पहरू आएको देखेँ। Hallelujah. So these African countries start experiencing it. And as I mentioned Morocco, the Lord revealed to me and the Lord showed me this other country that is like this in Africa. I don't know, the map. Let me check the map of Africa. God is just showing me the map. अनि परमेश्वरले मलाई एउटा म्यापको नक्सा देखाइरहनु भएको छ। Hallelujah. So earthquake will start coming to Africa a lot. अफ्रिकामा धेरै भूकम्पहरू आउनु Somalia. लाग्छ। सोमालिया भन्ने ठाउँमा I saw earthquake in Somalia. सोमालियामा पनि भूकम्प देखेँ, And then I saw earthquake in Madagascar. अनि मैले म्याडागास्करमा पनि मैले भूकम्प देखेँ। So those countries should be getting ready. अनि त्यही भएर ती देशहरू चाहिँ तयार हुनुपर्दछ। Hallelujah. आमेन। Praise be to God. परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। In Jesus' mighty name. येशूको शक्तिशाली नाउँमा We'll leave it here for now. हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ। The Spirit has now stopped me from prophesying. अनि अगमबानी बोल्नुबाट आत्माले मलाई रोक्नु भएको छ अब। I was on the topic telling you